hagutse. Ushize murabizi ko mwaje muri benshi ahantu hatubana hatoya. This time nabasabye ko dushaka ahantu hanini hagutse kugira ngo tuzatarame twisanzuye. Barabinyemerera. Uyu munsi rero twahinduye adresse twahinduye ni tariki ni ya indi le 8 juin, but this time izabera muri Docks. So aho ngaho rero adresse turaza kuzishiraho, niho salle twahinduye salle kugira ngo dufata ahantu hanini hagutse kugira ngo tuzatarame twisanzuye, ntawo byigana nundi, duhimbaza Imana turi mu munezero, kandi n'abantu bose bazabashe kwinjira kugira ngo atazagira abantu baguma hanze. God bless you. Itariki ni ya indi le 8 juin muri Docks. Salle niyo yahindutse gusa. So menyesha bagenzi banyu, abaguze amatike mu bimenye, nawe utaragura tike, amatike twayongere, VIP zari zashize ariko twazongere this time, ndetse n'isanzwe twazongere. Mugene mugure muri benshi, muzaze dutarame duhimbaza Imana. I can't wait to see you guys. God bless you. Turi kumwe le 8 juin.